Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite krmenadle na poseban način. Krmenadlu isečemo na parčad. Posolimo ih i pobiberimo, a onda rastanjimo kuvarskim čekićem. Kiseli krastavce isečemo na parčad. U tiganj na šporitu sipamo ulje, pa na zagrijano ulje stavimo krmenadle da se isprže. Ispržene krmenadle izvadimo iz tiganja i poređamo ih na tanjir za serviranje. Na preostalu masnoću stavimo parčad krastavaca da se isprže. Dodamo mlevenu crvenu papriku, promešamo i dodamo oko 200 ml vode. Sitno isečemo peršun. Dodamo ga u tiganj. Zatim u tiganj krupno narindamo 2 kuvana jajeta i promešamo. Sklonimo tiganj sa šporita i sadržaj iz tiganja nanosimo na krmenadle. Ukrasimo grančicama francuskog peršuna, ruzmarina i mirođije. Preostala 2 jajeta isečemo na krugove i poređamo ih po sredini tanjira. Na jaje nanosimo sitno isečeni peršun. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 30 minuta. Dobar apetit!